आज माघ 2 गते शुक्रबार सुनसरीको देमानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित दैनिक बिहानको समयमा लाग्ने गुद्रीमा आजको तरकारीहरूको थोक मूल्य सूची यस प्रकारको रहेको छ। हेर्नुहोस् भिडियोमा। हरियो मटर 60 रुपियाँदेखि 65 रुपियाँ केजीसम्म, गाजर 25 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ केजीसम्म, घिउ सिमी 90 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँ केजीसम्म, बेथु साग 15 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँ केजीसम्म, हरियो कौली 75 रुपियाँदेखि 80 रुपियाँ केजीसम्म, लाफा साग 10 रुपियाँदेखि 15 रुपियाँ केजीसम्म, टोप साग 55 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ केजीसम्म, मेथी साग 25 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ केजीसम्म, चन्सुर साग 20 रुपियाँदेखि 25 रुपियाँ केजीसम्म, पालुङ्गो साग 25 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ केजीसम्म, भन्टा 70 रुपियाँदेखि 80 रुपियाँ केजीसम्म, रायो साग 10 रुपियाँदेखि 15 रुपियाँ केजीसम्म, तरुल 55 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ केजीसम्म, प्याज पत्ता 20 रुपियाँदेखि 25 रुपियाँ केजीसम्म, खोर्सानी 100 रुपियाँ केजी, टमाटर 70 रुपियाँदेखि 75 रुपियाँ केजीसम्म, लसुन 200 रुपियाँ केजी, अदुवा 80 रुपियाँ केजी, सेतो आलु 18 रुपियाँ केजी, प्याज 38 रुपियाँ केजी, धनिया 50 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ केजीसम्म, मुला 15 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँ केजीसम्म, बन्दाकोपी 30 रुपियाँदेखि 35 रुपियाँ केजीसम्म, फुलकोपी 55 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ केजीसम्म खरिद बिक्री भएको छ।